Habang apa ini? Ya kejinya dan tiga jangan haganya kam politics. Habor banget ki perlok di jangan. Kiyo iya bang don bentang. Ya kapan seng ya Voice of the People Party. Barok hoi ki perlok jangan. Ki gendit bakumnu ubat skemmer bo unya dan ringkat buat ke political party. Kim las banget. Kim skau sempang bakumnu ubat skemmer bo ulla an pinyede yeledi bat kaseng san perthai nabar kitip ya kanong rim kabanga ngadon Henry hoy kata kata jing sisa ban haki wiki party ngamji dan minta nabar bangadon la kajong kanong rim bakata kanong rim kajonga kalong ba ngamla ban pidyang ha badon ganu jingle don bor ngamla ban pidyang habadon kata kajingnya kelaktin ha kakam sanima sima ngadon la kajong konorim jadi kita lagi porolok jong lagi haba kipe yang kumno u Dr. Baskem unma benim bat ka politics jadi egi bang aku menyetu ipi gelomba haba las nimot penseng ya ka Voice of the People Party kadai kaminsim kabangadon ya kaban ay ta jing sekri ke joma na kabenta ka river ke benriu lingba ka jingalam jong iba aden bela besai mai but ru ka jingalam jong I Dr. Ricky Ejesengkon kata ka de jing tu ke joma ya kabangan rung sa politics but balai nga Christian iba aden bela besai mai Nabar nadu kisem arajar shipho kabailas dang baniyat keling ya kaban yalap iga clean politics campaign but ngali kendo ining konge hausnem arajar khara ya kabanga khot bi haga wega semana kabanga penlong hinte college ya kabanga kwa be incren ya ka clean politics nabar ga snow bagan ni ka clean politics kalong ka don kam shibone haga sinsar paipa dengan khoti I sakata ka semana but ya kata jingtho jingkren ke jong I ngala yo ben mi haka kot ka bangala mi ringkat bar I Dr. LP Srani hausnem arajar khatsa kalong ke kabu kalong ke bastanat ya ka bahaga tu por ngalong tang kumuno hikai bar ngala yo ben ngap ban puli ya ki ta kan komperkhat jong iba aden bala besai moi habang ngap habang puli ya ka jing tho ka jong I habang pet yung new rangba ngi I ba u compare na ki wei pat bat na so thoru bari tangga ni ka lenti kita clean politics kabala pat ban ai ka jing shakri kabala ban klepat ya ka ni ka jela ka jong I na ka e ba ni yo I ya ka bom internet ha ka sensar ka khada te hausnem arajar arpoi Hanga por ba iba aden mela besai moi ifonya na ya ka banyo banya kren ka jingnong jingman ka jela ka jongi ngala kubur yak banya kendo I but habang I kendo I bangine kren manu ki orang ba manu ki brio ki banya dan benta hakane ka ban pentelun ya kane kunhun ya ka ban ai ta ka jing sekri segi pai ba ling ba ka clean politics ila ya tu na pleng kita uwei rang ba u bangata sanya dei Dr. Ricky Ejesengkon ka jingmi jong asa ka politics kam dei na ka benta panyele election nga don la ka jong ka kam ka ba ublei la kerku kata kalong bangalong unong hikai nga kemen la ka jong ka kam ka jonga nga da tu hiru pangantre sitom ka kam ka ba ublei la ai Henry habakadon pada kata ka jingkot ya kata ban ai ka jing kesan dan ya kini ki riurang ba iba adan mana besai moit bat ya isariki ngasngo baka de ka kamram ka jongan ya ka pangan mi sakmat ya ka ban ai ya ka jing kesan ya ki tinggal kemen sim habang yo penyedon benta bat kini ki riurang ba ya ka ban
sing a voice of the people party. But na snows kem hiru. But is a tangga niga party. Kabat ila ban ai kata ka jing sekri ka ba compare ba ka jing sekri ka ba desi sa kakum ka nongrim jong ka sensar pai ba dengan mi sekmat ali troi si tomos sem arajar arpulai ngam tip et kopor lagi pai ba ken piliang ne em politics jong ka voice of the people party Henry House nem arajar arpulai Ila yo yang jing job asal teli ke constituency berkening ai ke burom segi pai ba ya ke jing supu ke jongki ya ke jing scam ke jongki halor ke jing sisa berkila pin job ya ke MLA ke jongki ila trei sitom house nem arajar arpusal ya kaban yale ke MP election na kabenta isar riki hot up ketua por kadon ke jing du jing kerman kabaki way pat kibar persya ya voice of the people party kidon baki ong ba kumno kin job kat ya MP election tang saungut ki MLA kalong sisa ka jing kali ka bae kalong sisa kata ka jing kali ka syongnya lagi ngap kumno bangin job kat ya MP habadon lain pun riutili constituency ngi don tang saungut ki MLA but ngimdon uweiru MDC hangata por Henry ngamdo ke jingkerman ya ke jinglong bapha jong ke jaiben ri ku jongi ngamdo ya ke jingkerman naga ya ki pai pa bangangen pakai jaiben ri khasi ki jongi ki de ke jaiben ri batip lei ngadang nget ya kata berhabangnya troi sitom ya resmomo ya pai pa ya ke babila ya ke jingkersan ke papura ya I Dr. Wiki Agency kon ubolong unong hikai jonga Bagara snow kamen sim nganong ipi. Haba ila yo ya gajing job kabadon guram kabala tam hadu lailak nyau pawai haja. But haba la job isariki. Ngaladon gajing kamen jonga kadon lai benta. Kawai ke benta kalong ba isa ila yo men mikmat sedeli. Kum UMP na kanega constituency ke jongi. Ba in long ta unong ya saat nak benta karibar ke jaiben riu bat nga let's kamiru bagi sariki indai MP bat ila long hiru MP ubat roi sitom nak benta upai ba jong kenigari khasi jentia ke jogi bat ka ar pare ka jingkben jong ang ta por kolong ba baka VPP ka yo on sotiet ha kenigari nom khasi jentia ke jogi Yaki bagi pai ba kala yo ban pediang ya kan baiklah penlong ya parti kum ka parti ka baklan ka bagi wei pat kita yo kindet kita snow kindet ya ka jingklan ya ka jingkersan jong pai ba bangal kwa banong ka jingklan jong voice of people party kam dei da ka jingklan jong nu henry ka dei nakadao jong ka jingkersan ka jong pi pai ba ni kum nong yalam Ngimlong lada onde daga jingkersan kabaklan pat kabaskan ke jopi na daga mi ai ke burom ni ai ke jingero HP pai ba ubalaji ya kaban ya haga digelenti kabaka voice of the people party kai kai but kabalai ke jingkman ke jang ata kapor kalomba namar pangarung sa voice of the people party ya kaban ai ke jingkersan ke jang ai ba adan bat iba ya sariki Badan penklannya ke voice of the people party. Badan ngong anda ke voice of the people party. Kalah klan ngangan yo no ban mi naga party ya kebangan syukhok haga kam ke jonga. Katakan ke jingkmen ke jonga ngasngo buka tu ngalak biang. Nganong don kam syuk menteri ya keban mi ya keban lek sang keleng-keleng. Nama bupai ba open skami ke party ngangan yo menteri naga bentak ke kam ke jonga. Hendak yakum ke takapor abang ong iba aden. Kuba, kalau dia kepor yang ya kawan mino nak parti, ibadah ni yang yai don suapa ke parti, yai train nak bentar ke parti, gilang don kamu yepi, ngaru ngapendam, nama bangam murung siapa parti, nak bentar ke jingan tu jangan simet, hendak nak bentar ban penklannya ke parti, ban agak ketiga tiang, yai ba aden ban agak ketiga tiang isarki, haba kiki dan don kamu. Ngasmo bakadai ke kamram ke jonga ya ke pangan yaine haga parti ila trei sitom na benta ke MDC election Henry nga klempoi perkhat
ngaklempoi perkat baik kata ka jing rung jongai syaka politics ban ai kata ka jing kersan ya isariki kalong penban banga hapan sim ya kani ka lingkor ka ba isa I no sedin nagada ujong ka jing khat kindit ka jongi ngampoi perkat bakani kadai ka jingkit ka bakhya ka jingkit kabadon ka jingkit kli aka but habaga party ka phaikmat sangam ya ka bangan yele ya ka election ngesim ya ka kong kalat ya kabu ya ka ban ai ya kata ka jingkit kli na ka benta chong upai ba chong ka ni Shillong parliamentary constituency